friend. Nah, video kali ini gue bakal main game Super Mario Bros. Yo, waduh, game zaman dulu yo. Selamat menyaksikan. Ini dia gamenya tuh. Oke, diam. Ngajak, ayo kita play. Yo, 3 nyawa. Yo, dapat 1 jamur. Oh, bisa jamur. Yo, ejak. Yes. Tot. Yo, Master Mario Bros. Yo, wah, fuck, jadi kecil sih. Yo, gede lagi cuy. Udah notong. Kurang. Hampir saja. Semoga sampai bendera depan. Kocok. Yo. 100. Fuck. Masuk World 2. World 2. Yo, main. Yo. Pura-pura ninja, yo, awas, mendorong. Ke depannya sih. Aduh, ada pura-pura aja. Sini. Ah, fuck. JR. Yuk, kena 2, triple X. Gue ngepentingin poin, Bran. Ayo. Yuk. Sini. Ah. Satu. Ayo sini lo. Berani lo. Oke, jalan lagi. Yo. Look into my eye. Yo. Tinggi. Ya. Bersik. Udah lagi main. Udah. Game over. The fuck. Itu dia tadi game dari Mario Bros. Maaf videonya sebentar karena gue besok TO. Ujian. TO. Doain supaya lulus. Doain yo. Goodbye. 1, 2, 3, 4.